Keçika Diyarbakır Veyli veyli o veyli Eşkate buya zekir Veyli veyli o veyli Roş bir naziyadiki Veyli veyli o veyli İşevjite min dinkir Veyli veyli o veyli Roş bir naziyadiki Veyli veyli o veyli İşevjite min dinkir Veyli veyli o veyli Keçika Diyarbakır Veyli veyli o veyli Gazal jite şemdikin Veyli veyli o veyli Tirejin bedenate Veyli veyli o veyli Get dilimin perçekir Veyli veyli o veyli Tirejin bedenate Veyli veyli o veyli Get dilimin perçekir Veyli veyli o veyli Ji stüdyoyên TRT Kurdiyê sibah bixêr rojbaş temaşevanên azîz dawiya heftê dest pê kir me îro jî bi straneka xweş û rengîn me dest pê kir bi dengê Pervîn Hüseynî û Emîne Yiğit me dest pê kir bînerên azîz îro eyde îro cejne cejna wê ya Ramazanê pîroz û bimbarek be ez hêvî dikim ku eyda ve xweş û rengîn derbas bibe em ê jî îro di programa xwe de cejna Ramazanê pîroz bikin gelek mêvanên min hêja stûdyoya me de ye stranbêjên me ji bo we amade ye bernameyeke têr û tu jî ji bo we amade ye belê bînerên azîz kerem kin em mêvanê xwe nas bikin xêratinê bidin mêvanê xwe paşê me dest bi sohbeta xwe bikin Halil Akçay doçent doktor mamosta tu bixêr hatî Xwe razî be Tu çawa başî Elhamdülillah hûn jî baş înşallah Ez jî başim gelek spas dikim mamoste em ê dest bi sohbeta xwe bikin lê em stranbêjên xwe jî nas bikin em xêratinê bidin stranbêjên xwe jî stranbêj Emîne Yiğit tu bixêr hatî sersera serçava te hatî malata ava stranbêj Pervîn Hüseynî gelek spas dikim Gökhan Yiğit Fuat Keskin Hasan Demirkıran Ali Bektaş malava ava gelek spas dikim Bele mamoste îro eyde şekerê me amade ye kolonyaya me amade ye em ê îro behsa cejna Ramazanê bikin ez dixwazim vê pirsê dest pê bikim mamoste her wekî ez eyda te jî pîroz bikim mamoste cejna te pîroz û bimbarek be înşallah ez vê pirsê dixwazim dest pê bikim yanî giringiya eydê çi ye cejna Ramazanê tê çi mane em vêya dest pê bikin Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah حمد و سنا ji Xwedê re got em gihandin serê Remezanê bi rehma xwe em gihandin nîvê wê bi mexfîreta û efwa xwe û em gihandin dawiyê ji azadiya agirê xwe agirê cehennemê û hemd û sena û şükür got em gihandin eydê ew jî xelata Remezanê ye yanî giringiya eydê ji bo got xelata Remezanê ye mükafata wê di vê dinyayê de me sebir kir ser birçîbûnê me şükür kir di fitariyê de ser xwarinê و ما عبادتي خو مكر ما تراويح خو كر ما قرآن خو ما إحياء كر رمضان خو قد تعالى جد مكافاته ودا عيد دامه يعني عيد خلاتا رمضانية و جالية ديجي عيد كيف وشاهية محبة وعشقة لذة وذوقة أما دقال ويجي حمد وثناء وشكره شخد تعالى وقتها بهر سيبه فتنبن أو كيف وشاهية ماجي وقت بير هبه بيش بو خده يعني ام كيف وشاهيه جي بكن وقت جو حمد خده شكر خده سنا خده بير هبه او تردج مرد بن خير ساعت خوش ماموسته ایجاد ماه رمضان ده ماموسته ما عبادتم خکر ما دعا کر ما قرآن پیروز خوند ما روزی گرت ماموسته شکر خدای مره کو ام گهاشتن cejna Ramazanê jî ez bêjim îca di cejna Ramazanê de mamoste roja ewil em çi bikin em eyda xwe çawa derbas bikin a herî giring çi ye
cejna Ramazanê de. ji bo gon bersiva vê nabidin em herin serê eydê wextê Pêxemberê me aleyhissalatu Em ji wa dest pê bikin. be Belê. çawa pîroz kiriye û em çawa pîroz dikin be em çawa wek hev dikin yanna. Malûm e eyd kelîma eydê ji eynê û wawê û dalê erebî ye. Eyd de aslında. Ayn. Eid. Kerdî sat dubara Eyn bikin. û waw û dal. Eyd. Fakat ji bo ku zehmet e xwendina wê ew wawê dikin ya dibe eyd. Ma'na wê vegere. Wextê ji meşeqetê, ji eziyetê, zehmetê vedigerin xelas dibe a ji were dibe eyd. Yani ji berê de tê îstîmal kirin û niha jî mesela bêjin yek ji eskeriyê tê dibe îro eydamê ye. Lawkê wan ji eskeriyê hatiye dibe îro eydamê ye. Nexweşiya wan rehet dibe dibe îro eydamê ye. Yani ji wê çîkê vegeriyane xelas kirine yani. û bûye bi ma'na kêf û şahiyê. Zamanê Pêxemberê me aleyhissalatu vesselam wextê ji Mekkehê ji ber eziyeta müşrika hicret dikete Medîne Belê. li wir civaka İslamê û dewleta İslamê te'sîs dike. Pêxemberê me dixwaze got her tişt ji aboriyê bigirin û olî dînî û maddî menewî her tişt dibin çerçeva İslamê de be. Wextê tê wir dinere got li Medîne millet kêf û şahiyê dike eydekê pîroz dike. Dipirse dibe ev çi ye? Enes radiyallahu anhu dibe ya Resulallah dibe ev eydek ji bav û kalê me hatiye em û pîroz dikin. Pêxemberê me jî dixwaze got eydekê texsîs bike bi dînê İslamê. Belkî mesela dîtiye ew kêf û şahiya got dikin ne di çerçeva İslamê de ye. Mesela belkî ji agir îbadet dikin ya jî hürmetê din, agir din rojê. Pêxemberê me vana naxwaze. Ji bo wilo dibe ez ji were de eyda ji dêlava her du eyda ez texsîs dikim ji wir pê de eydê me ev. Ew cejna Ramazanê û cejna Qurbanê. Yani kevne şopiya Ramazanê ji Pêxemberê me ji wê heyamê tê. Te'sîs wî te'sîs kiriye. Belê. û wê sala got Pêxemberê me te'sîs dike Ramazan û wextê Zilhiccê yani zamanê Qurbanê derbas bûne pîroz nakin. Heta got sal di zîverê hê rojî jî ferz nebûye. Yani Pêxemberê me wextê eyd daniye. Gotê Şebanê rojê jî ferz dibe. Înca wek dibe wek mukafatê ji wan re. Hem rojiya xwe digirin û piştî rojiyê cejna Ramazanê jî pîroz dikin. û piştre wextê hecê tê cejna Qurbanê jî pîroz dikin. Ja Pêxemberê me tabî wextê te'sîs kir temamê Müslûmanan ketin meraqê got ecebe em ê çawa pîroz bikin. Yani ji war bû meraq roja eydê bi çarçav li bende bûn ecebe Pêxember çilo bike. Pêxemberê me aleyhissalatu vesselam pîrozkirina wî bi vê şiklî bû. Piştî goro derket meja sibehê piştî gokirin dîsa çû mala xwe. Piştî goro derket ji mala xwe derket û tevlî berî wê tev ji ashabiya re gotibû herin musallayê. Musalla cihekî roj avayê roavayê mescida Pêxemberê aleyhissalatu vesselamê. Li wir tev de top bûbûn hatibûn cem hev tev lû pîreka û zaroka gotibû bera pîrek jî û zarok jî tev de derkevin. Belê. Em ê eyda xwe li meja eydê li wir bikin. û cara yekemîn Pêxemberê me aleyhissalatu vesselam derdikeve bi cilê xwe nû cilê xwe cilê wî eydê û roja Cumûê xusûsî ji bo wa ê gulxwet kir hebûn ebayê wî û li wek rengekî aliyê sor û rengê qehwe çizgiyê sor tê de bûn jere got yemanî wî ebayê xwe û bi tekbîra derdiket. Diçû cihê li mêjê û li wir li pêşiya wa li mêj kir. û piştî got li mêj xelas kir li wa zîvirî waz û nesîhet li wa kirin. Heta gobera herkes cilê xwe xweşik herî xweşik li xwe kir. Ê paqij û xweşik newsa roja eydê. Ê paqij û xweşik. Heta hinka pîreka cilê wayî wek gobe normal bûn rojê bûn goherin welo kirê jî bikin ji hevalê xwe her cilê xwe nû bikin. û bera Yani ew cil û bergên eydê ji wiratê jûr newsa. tê tabii adet jûr tê bi hesa zaroktiya eyda zaroka jî bikin jûr tê. û heta digot temamê Medînê berawerin. Pîrekê got ne wextê li mêjê jî yani nikarin li mêj kin ji bera ew jî werin. Bera ew jî tevlî dea bibin. Dem dea bikin bera ew jî bê Lê hinga jî jinûmer tev de nimêja eydê Tev de. dikirin mamos. Tev de Aneka daha. kevne şopiyeka wisa tune adeta wisa tune. Zamanê Pêxemberê me de ne li mêja eydê tenê û yani temamê li mêja pîrek jî diçûn. Pîrek ji Ta pîrek li paş zilam li pêş pêş bûn. yani ne got tevlî hev bûn. Fakat bi hevdû re bûn yani eynî qadê bûn eynî sahê bûn.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam meca ayde hiç hinduru nekiriye. Car ketene baran gel ki hatiye çuna hinduru. Vakidi derve kiriye. Yani sebebi belki izdiham be. Jibo karabarlık şeydi bu. Böyle. Yani sebebi bahsnakin ama muhtemelen ve evbi. ووكي جي بشي هو بيغمبري عليه الصلاة والسلام وعظ الواد كر حتى جانا هناك دما لقوا هناك بيرك هنا هاتنا ليفيان دما تي بيرك حتى غوزلام يخو حاضر دكن در زارو قادر دكن تشتي غوج بير دكن دورا وتوب دكن هنكي درنگ من بيغمبر جبوا تسكني وديسا وعظ نصيحت الوان دكر يعني جو gerek herkes de cejne de. O peşre ikram hurmat kirin. Yani çünkü şiraniya ve çaxi xurme بود. Xurme ikram dikirin. Yani adeta şekir paşedir ketiye öyle Bəli. neyse. Adeta şekir de zaman da geçti be şartı zaman da geçti ben laqum şekir gelik tişler dikirin. Ama ya çaxi xurme bu. Xurme ikrami hev dikirin. Sadaka didan hev. Gove roje sadaka bidin. Bu şekli piroz dikir. Ve hatta henek rivayet hene çend keçkep çuçuk Peygamberime şerqi gotin. وحتى دعيدك Peygamberime strand Peygamberime gotu. strand gotu. Zarok. زارك كتشك حتى Zarkı küçük böyle öyle. وحتى دعيدك كده حياتك حبشيستانيتي يعني وقو بتوافقا اللي هو الحاضر دبن فهمت كن قو عيدا مسلمانة دبي أمجد خوازن ولو 5 tane ayda oldu. باش دار بنو بكافن نافوا اللي استكاكي وقت تياترون هام دبيجن Şan o böyle. اللي جوار بيخمبري مرة تشيدكن دهندري مسجد ايجا Böyle. Peygamberime و diyama Ayşe li oda xwe di pencerede rûbirû li wan dinarin. Heta Hazreti Ömer tê wek be ev çi hereketûn dikin di hundirê camiyê de Hazreti Ömer hinkî disiplîn û nîzama wî hebû kir got menع bike bi wan de biqîde Peygamberime nehişt ku bihêl berabilizin. Yani Peygamberime dixwest ku wê rojê de kêf û şahiyê bikin Müslüman. و شكله بچاوا كيف دكن بيروز دكن وبشر اصحابي هفدو تبريك دكرن Böyle. جوه بيروز كرن دست بكر وحتى زمانه ما وقتمتين زمانه ما جدنرن يعني قال كي فرقا زمانه ما وينا نين ولو شرط لقور شرطا وزمان وجغرافيا وبölge وقادا باجارة جدا بونه اما نزيكي ويه مثلا جلينو وقتهم زاروك ومدقوقو نانو بهم قبول ناكن حتى يعيدا برجيم ملقا ناكن demek ki sınata peygamber bu yani. En zarok avtas bikelecan dibin ki mamosta cilek koy ayde şikale hatta şikale ko sole ko dedin bersere ko bu saratsen. Böyle yani. Hatta hen zarok cilek ko kotkin bu avay razzen. Avtas kelecan dibin. Aynı usaya yani em tevde yani duy zamani derbas bune. Go sol pantor gümlek mecmer lavukare goyak kemba aydame nakoş. Nasıl? Ahmet go sola menenüye em عاجز بون نرجم الوی عیده ناگر و پاشته خو کیسه خو متخص بر چیکه مشکر بگیرن Kise şakra. کیسه شکران bu şekil yani piroz kirin hatiye Böyle. و امکارن İcab ama sa jüve hayame hatta naha yani تخازم ki bahsa ayde ve zamanı ve demeyeceğiz bıkım. Yani jüve hayame hatta naha ligori ve çuhatiye guhertin. Amcana rahne dikin am dbejin kav ayden bere ki dereye. Ayden bere hoştur bu. Le anaka dem cihatiye guhertin mamusta. Dem ne vaka bereyem. İnsan ne vaka bereyne. Yani ligori narina ve hun çava dibinin. Ligori narina me ayd leher deveri leher zamani ve her kesiyle hoşe. Nasıl? يعني ام دبي سال بسال خوزي بار او ام شخوره دبيجن يعني اما زارو كما كيف انج عيديرتي وديسا روجي مي عيده جروجي دي خوشترن demek عيدا ماجي خوشه يعني بچاوكي خوش گوت بناري خوشه اد زندان ده جواره روجا عيدي خوشه لگو روجي دي يعني زندان البته خوشه اما وي روجا عيده جوان روجي دي خوشتره العسكريه جي عيد كر او روجا مي عيده جوان روجي دي خوشتر Ya disa gringi ayde, taybetmendiye ayde heye nefsa. Çünkü tamamı dila goşad dibin, dilete yani pozitif enerji de hezay tabiatı herkes jüvena istifade etki. Yani bera sereci yavi, bera düşkefta devi, bera öğrenci be lğurbeti, em öğrenci jibun, em lğurbeti bun kifama perj roja ayde yerdat. Anav mali hoştire, herkes cemhevi hoştire. Em derecean çekin. هەری خۆش
گومر ناف زاروکی خوبه ناف عائله و اقربا و مالبات به هفدوره مکا خوشتر اوه يعني ما مصايش خو خشه اللي تشتكوا از بحث دكم مثلا ايدي دعايده ده هركز دتشه بطلانه هركز دتشه تعطيلان يعني وكا بري جيجن ناي بيروس كرن از بيجم اما دخوازم سيرفي مساله جي بسكنم از فكر رامانن وجي بي اواي السيرفي مساله از مراق دكم لما حكي نافريكا موزيكي بدن اما دي ساستان كا خوش و جاره اكي بيجه و جاره باور دكم پروین بيجه كلام كا پروین مستان كا خوش تا گودار بكن ديسا شريني او شربتي بجوك يا من دادل بقتي نظام جمان كرمش بيركم حتى رجع قيامتي آخ امان 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 تقولي كادورا جمان ور ور زي قربان آخ امان 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 تقولي كادورا جمان ور ور لو حالا و ساعت خوش گلک سپاس دکم ایرو برنامه گلک رنگینه بسایه و گلک سپاس دکمش با استرانه و خوش از بیجم ولی ماموستم بدوام بکن صحبت آخوا بری استرانه می بحثا عیدین بری و بحثا عیدین این نها مکر مگوت ایدی دبطلانه ده وکه بره کس ناچه گنده خو ماموسته وکه بره کس ناچه پیرکا خو کالکی خو نابینه کس ناچه باخزمه خو yani arasti mamoste ایدی هر کس دخبته İzne wan pirtineye dema ayde jî ji xwe re weke firsan dikê dibin û diçin tatîlan diçin betlaneyan lê te jî te got dîsa jî aydê me xweşin ji rojên din dîsa jî xweşin li ser vê meselê çi difikrî bi rastî ez veya merak dikim ما wî ey çawan dixweş be gihan çayê gihan avê gihan şekir her tiştê me hazir e belê hazir e ne niha piştî zamanê pêxemberê me aleyhissalatu vesselam bi çend sala adet û كرنا شوبي وهنكي دقيش بون مثلا بشيغو انس وي عياز بن عمر صحابي باجار كي فتح دكن بشتي بشان صالاتي نريغو عيداوا ججناوا ولو ضعيف درباست بنزان جروجي دي تنزان جو عيده بوان غيدت بكا فلسرايد ناسكن اد بكا او زمانه پیغمبر وقت جوش تعيده ده بو وقت كيف وشاهيت ده بو هدلي هر كسي خوش بو هفدو بيروز دكرن و زاروكا ستراند گوتن ون جرابن زوبيجن بكن وكوي زماني بكن اجا ام حتى امورن زماني ما 1400 سال قالك تشت دقيش بونه جدا بونه اما دي ساجي تمل هي دوام دكي چون المجاعيد زيارتا گنده هف بري عائله تفدل جم هف بو قالك بيرك كور باف و تورن تعيني مالي دبون او بن نهات بو قد كرن يعني او بنيجو بنقش بو شكالك دوام دكر بكر ودوام دكر تورن دي نسيل ديديد تجربه كالك ديديد تجربه باف ديديد بوي ادبي بوي عرفي بوي معرفتي مزند بو دناف وادا گرماهي زياده بو يعني احتياجات جو بي والله مهرن عيده دهرن جم كالك خنه وذاتن لباهف بو قش باهف شيغو امكان زياده بون ونفوس قربالغ بو باجروانی زده بو و چون جهه دور جبو ایش بلا بون زاروک چون دیوباف تنیمان و کنگی ورن جم دیوباوی خو او جعبه وال روکه بطلع تعطیل بو گو هما عیدک چه به تعطیلک چه به ام هرن دیو جم دیوباوی خو
يعني اوجي عادة خوشه جو بالدورة يعني البند عيدة كيبن وبقصدا دي وبعضي خبكن برتشكي خوشه اما جو و عشق والشوقة عيدة بالطفين وهو هرن بر بحري هو هرن تحتي لك وكيف وذوق زاروكا عشقوان بشكينن آدي وبافا آگل آگوند آباجار آد جیرانه خو بشکن و گو هیچ خو تشتک چنه بس به زورا بن هرن کسوان نبینه و گرن کسوان نبینه هدی او عادت رابن وصله نابینامه ارتباطه نابینامه جی صله رحمه نابینامه جی و قطب به و ناف نسلا ده جی و قطبون چه به و او بن قطب به بچوچک تجربه مزن جکالکی خو نما استفاده که bu çakıda geçtirin. Ama mesela berime yani bir çelo bahs dikirin em wî tişî em jî devam dikin. Çekê nû eşter bêjim mal digeran bihevdûre berê poşet ne bu gora digeriyan. Gora. Ji bo şekir texne. Şekir jî tune bû. Yani em gihan şekir bavê wan fikir. Lokum jî tune bû. Mewîj, هم ویج بو no ew dixisne. بله راست جانا هناك مال قسيس هبون يك تاني خست جورا ولا بقدر تخست هيا زاروك جيتون هبو حيلة ولا جيد كده او عادتها ان هات زمانه مجي امجي لجوند بون ام ماجلي خل البر سري خدانين هما ومش بر خوشي شيارد بون ها بري المجاس بيج كيف هم شيارد بون بري هر كسي دچون جامعه وملگو هما وقت گري وري کیسه خودجا شکر بکن کیسه خودجا شکر بکن و لگوند ترامنت کر گنده مهنکی نزدیکی بازار بام دچون محل جیرگریا مبزوره دراشت پوشتی خور و هم هرن کیلو مال 3 کیلو و شکر daha yani belki değil görme gram و demek 2 kilo ev hebun و هم مدگو دقه بری دقه هرن مالی و وان بجمیرن مدجمار و بری شکر زاروکا شکر مزنا hebun بله شکر زاروک امکان و چاخه گل کی زیاده نبود ارزان زارو کرد کرین و جبو ارزان بوجی پرد داوان جانب کل ماده داوان ارزان بود و ای خوشک جزلام آره و مزن آرش بیره کارد وقتاندن هیامج تشکینه و مدگام هم شکری خو بجمیرن و ای خوشک بدن عالی کی و بشره جام سر شکر ادلیستن نما ترد بون جام هر که هنک دانی اورته مدگو کی قزنج بکن جواره و پشت جام هنکی مزن بون yani pişki zarokti em derbas bun Ramazanê de em gelkî mesela beriya çi dikin beriya taşê dikin em bugün mal pişî em digeriyan em dihatin malê got taşê hazir bananê tenûrê û mast û qeymaq li ser û çayê li ber taşê dixwar mamosta roja ayde taşê me dixwar yani pişî em digeriyan em li gundê me taşê ne dixwar te bîran mesela dema ku ez zarok me ez diçûm gund serês bê zilam radbûn di nav gund de bi hev re digeriyan mamosta ne tena serê xwe Avlî nimeja aydê dikirin bîrek jî li malê haziriya xwarinê dikirin û zilam giş tev de mal digeriyan û zarok jî bi wan re zarok jî têdikevin dû wan û bi wan re digeriyan û şekerê xwe dan hevdû paşê ca bîrek dest bi gerê dikirin Piştî nîvro ere ca taştê ne dixwarin xwarina êvarê amade dikirin ca îca nîro yani dema hepkî birçî dibûn xwarina giran dixwarin ere mesela dema ku ez zarok min ji min pir ecêb dihat mamoste حتى هناك عادات هر کسی خواردن خو حاضر دکر وک گود مزنه گند کیبه چون باوی الجهناجه پیشید چون جم مزن yani لوید جم وی تنی خوارن هبو ادی چند کردن خوارن خوی مال چر کردن و لگوناجه هر کسی نان حاضر دکر کفچیوان هر کسی بریکاوان ده چونکو چند کفچی خوارن و لوی مالادی چون جورجی چند کفچی خوارن ندرونش نما ول سر لنگا سه کفچی خوارن و دوام دکرن لگوناجه ما اف جدید و لگوناجه باوی ملتی دکر مثلا تبیران peşi çun mala melem diyama xwarin hazır dikir û xwarina wê çaxê jî birinci xoşav tamlî meşhur bû li wê derê birinci xoşav gerek em savar tirşik û goşt bû mamosta piştre bû birinci goşt û gencim pişî bû birinci goşt û tirşika fasulye bû birinci goşt tirşika fasulye û bû xwarina kurmanca
عادتية. تمامي عايدة خوانا كم نشوبيا مبيجن بله خارنا كم شوبية لجه ناجي مديد مثلا المال ناجي عادت بو تاشته ده اورو روی چت کرد تاشته ده هر روز روجا عیده yani روجا پیشی محقق gerek لوی مالی اورو روی چه بوا yani شخور کربون عادت مثلا با سال داویه خوانا كتايبته يا ماما مستجد هم گرانه و هم گرانه قیمته قیمته و مثلا مجوا سال داویه مشغول المالی و کری عادت تاشتیا پیشی محقق gerek قیملی مرتبه yani bu هناك قلية gerek قلية هبه ama genelde vak herkesi xuarın hazır dikir و mal digeriyan tebiran babem imam bu da peşiya cemaati zarok jibware ica zarok pir yaramaz mu qalbun guhe tepsiya şeker dixistin belad kir جبو شكر برجي عرضه وش برا بدنا هبو واغلب زلامه bu arada inet kira rojek tani bera كيف أخبكن şekeri arzan zaten juan dikirin bera bu kulma rajne tiş benay fakat her gündi yani adet piçiki cüda beji bingeh ayni bu بله lemeş ziyaret و pişre ziyarete kabraji bu adet yani zamanı أنا ما peygamberine وياج بيركر ما مستفيشتي ميجا عايدة دتشن لسر زيارة غورستان قبر. بله. دتشن سر زيارته فاشة جا دست بقرا قنت rastı hemen naha jule و bere jule bu jiçite yani zamanı peygamberime tişki adete kulu ne bu fakat peygamberime ziyarete kabra her daim tavsiye edikir. Digo her mirin ebinin bir ahve. ve çaviyan zey ne Jbo ولش بيجن إجا جبوجو جبو تشل جمع بيا عادة هم بتني كيف وشاهي خو حزني خو متخازن مريه خارجي هم باركن حزننا لكيف وشاهي عيدك جيبو هم تخازن هرم بوارجي بحروكن بله هم بعيدا وجه مبارك به كي ذاتن بيخمبر وقت بهر سر قبر سلاوي الوابكن وبيجن بهم إن شاء الله ورن جمعه يعني بيوجي بيجن çünkü sonama eve yani بله belki çave var rüyama yani ve zuvarna mi vanten mi verin inşallah. Xade ameleki direj bide me ve tevde. Fakat rojame yani ciheme sonu evdere. Jbowlod ayde de keyfek hebe diçun buara bahr dikirin be devbavi miriye xore tevde. Fatih serwan dukandın daad kirin. وحتى شكل الورجي بلاد كرن وحتى بري وي بروكيجي يعني عرفه بري رجا بري عيدي ديشون بلاد كرن او عادت جدا مدهيه اما تبي له gerek her ya sünnete peygambere mekiye nah fakat عادتك زياره مريه خو ziyaret gün ayda anlaştık. Avcı başına savamıştı. Masa tabaksa zaroka kırya. Yani deman bejin ait zarok den birame. Yani emmazın yani mesela ana kaz zarok diyamın te biram mamustan pür keyf hoş bunda aydede. Ana kajı keyf ameciye mesela ev ait ijbara fırsandaki mazın medreseri de ben bahs kırya megot henkes için tatilan batlanayan le her vakitinç aliyedinç em bu fikrin mamusta em cana havale xo bmehan em nabinin. خزمه خو ام بمهان نابینن دمها رمضان دجی د ججنه دجی از بیجم فرسان دکه مزنه اجبامه وقتی ام تشن با خزمه خو با حواله خو ام تن جم هفدو ام زود بلکه ام هفدو نابینن جی اف اجبامه پر بقیمته به بوی اوای جی اجبامن ججن پر بقیمته از بیجم بل ام تشن اختیاری خود بینن ام تشن دستوان ام تشن بالوان yani kefawante gerek merevi aşkı و خوشی بده زاروکی خو yani peşi zaroki me zarok şil mednerin fem bikin goroja aydi hat aşk و شوق كوريوان وچلو وريوان امي بوا بدن حس كرن بله لمع الاسف نها مثلا بيجن ام دسيت edene cana düşün digerin deri arxın ve nakın ya tünne yaji fem nakın yani o adet belki cemaatin bajarın dihatine ve gobe çma deri dixin و اغلب جي زانن فهم دكن دريد وكن شكر ددن وان او جي 4-5 مالن وكيدي فديد كن يعني مالي غريبن جيك او عادت هدي درابن اما دو باجار ده نزيكي باجار جو اقربا هبن ولو بكيف تليفوني وان بك با امتين شكري حاضر كن با امتين ومزن مكيبه مشون مالوان ماموس بله لهر باجار يعني جمع جوليه عايشه بمزنان ده خوش براسي خد مزن عرب زارو كار اره زارو كار يعني باجارك مزنان مهبن كم هرم باوان آیت هنگا yani görmem beter bir kıymetli be. Merve adeta şekil hiç terk neki çünkü belki bilemenaçi belki mazının ama zaro kefan perjerede o imkan habe hatta henek peraji bixin destewan berawe roje yani kefan perwere çima
ji bo xwe nav civakê de his bikin ji bo ew jî bê wala qîmet didin me بله ya jî rojin hene şîarin di nav me de hene demekî qîmetin wana ji bîr nekin wextê ew jî mezin bûn ê bidin zarokê xwe hêçikê got em bidin wa ew jî bidin zarokê xwe Dev bal berdewam çi tetke Mustafa mamoste di cejinde yani beriya cejne mesela bara hazriyen çawa bikin beriya yani ji bo zarokayan jî Evet. baş bibîne ez bêjim cilênûnê cilênû a herî giring da wan bigerînin li marketa be niha ne wek beriye cilênû gelkî ji ware heyecankê nayîne meydanê çünkü devamlı Têr cilênû bûne, dikirin nefsa. têr bûne em jî wîne yani cilênû devamlî dikirin ama dîsa jî bêwer ez ê cilê eydê ji ter bikirim tevê min cilna ji ter bikirim û wî bibe marketê şekerê xweş kûj jan bê bêzevêna ji bo te bikirim di eydê de li hevalê xwe belake ne ji bo te bê li hevalê xwe belake wê kêfayî bêhtir werî wextê li hatin derî xistin di revê wê rajê şekerê xwe û herê bê ev şekir ez ê bela bikim yani ev adeta cil şeker çünkü adeta Peyxemberê me aleyhissalatu vesselam wî dest pêk yani gotiye gerek cilê nû nû de ya xweşik hep patlıcı hep hoşik taybet em bêjim hep taybet ji bo wê rojê beral xwe kin û xurme jî niha ji dêla xurme em karin xurma jî bidin zarok qîma xwe bi xurma nayên belkî fêda xurma daha bêhtir e ama êwan ew dixwazin abûr cibûr şeker bin şekir bilo rengo ye mamoste betir balawan belê dikişine bêtir balawan jî dikişîne û bala me jî dikişîne hala yani Allah. leqûm Ew jî rast e. çeşît leqûm hebe û di malê de mesela wilo wek haziriya mêvana bê kirin yani mesela herin goşt bikirin bê mêvan werin bê xwarina me Paqijya pêşînî Ramazanê. paqijya Remezanê Ay berê mesela got îro çek sibe kulîçek û disbe eyd û çîçek aydı çiçek hoş bu mesela be evet. Yani û heta cana ji bo serê xwe bişon te zarok zû zû xwe nedan ber ser şûştinê me digot pêşî ser ji mer digotin yani digot İro pêşî çek. serê xwe bişo İro çek Na. sibe kuliçek hesibe kulîçek û disbe eyd û çîçek aydı çiçek hoş bu çek be mir berxwe Dîsacî hevdû hat ji bo mamoste hevdû were îca ji bo em serê xwe bişon kêf kêfa me şûştinê ev nedhat berî îca digot pêşî bişo şekerê eydê pişre bişoyê birinca eydê pişre bişoyê kulîça eydê îca em diketin sirayê ji bo em bibin şekerê eydê em zû her yek nav li wan dikin ji bo herin serê xwe bişon yani ev adetê got mesela ji dêw bayê xwe dîtine ji pîrkê xwe dîtine got karibin wan jî bînin jî wê kêfa zaroka jî were û illehî mesela ji zarokar xwarinkê bikin adet roja eydê em ji xwe çi çêkin nîro mesela ya didan malbatan da jî mamoste li her malê kevne şopiyên giring û cuda hene newsa here yani em me got mesela mi got li gundê me savar goşt û birinç Bele. tırşık dat çêkir mesela te got em elba me birinç û birinci goş xweşaf bû û ha birinci xweşaf birinç û xweşaf bû yani bawer dikim li her malê li her herêmê ez bêjim kevne şopiyên cûr bi cûr heye rast e heta yani kare mesela dayîkek jî li mala xwe ji xwe re kevne şopiyek amade bike newsa belê yani ew jî dibin çand û kevne şopî ji wê gel re yani ji xwe re karin Erê, xwarneke erê. taybet çêk taybet çekin heta di malkê de got çar pênc zarok bin her yek tişkî cuda dixwazin bele am hêkan bera vî şiklî vê am bera tost vê am bera nizam çi bê tostê bîle çêdike divê bera am salça tê de hebe am Şekil bera şekil baba çêdibin. şekil şekil çêdibin yani di malkê de bîle gelek adet derdikevin wextê imkan hebe yani got hemû ji bo dê gelkî nebetilê bav nebetilê wan beelimên yekê daha çêtir yani ji bo wek hevbûn daha xweştir e bele û me tişkî dî mesela şiarek eydê en belkî ji hemûka jî mestir levhatin belê mesela kî ji bele. hevdû xeydî ev ba jî pir mihîm e el bel cana hinek ji xusûsî taybet diman ji roja eydê ji bo wê rojê li hevdû werin yani heta hinka dixwast guherin li ber wa bigerin yani kêfan dixwast li hevdû werin fedî dikirin ya jî Xweda nedin. li xwe nedatî Evet. xwastin guherin li ber wan bigerin wan zorê tanîn camiyê wan li hevdû tanîn ya jî ego nehatiba bi destê girtin dibirin mala wî û ev jî pir adetê xweş e û elhemdullah vê ana aşîtiyan nav dewleta de mesela elhemdullah niha bêhna aşîtiye ji Sûrî tê gel İnşallah. ême li hevdû hat nav me hênû mesela İnşallah. ev 40 salê me em 45 salê me kesî tişkî wilo
يقينات بو يعني نفسها. نعم ما نديت بو Yani gavên girîn وحقيقة kat avêtin inşallah. آشتی حقوق İnşallah. خوش yani وقتی آشتی هبه و هر کس بیتر سر ناو اورمانی خو و هر دورا چم بگره و راج زاروک خو هر ناو میرگا ناو مرعایا و اشخار ناو بنداراش خو رونی بیترز پرتشکی خوش yani وقتی گو ترز ناو ملت نبه حضور هبه او جی باشتیت میدانه Bəli. زانه بگو او جیرانته ندجمنته تجي امینی emre peygamberime ve utlubu silme Bəli. yani aşitiye bu kadar. Oxtê aştî çêdme mamoste bawerî jî çêdbe nav însanan de. Eşkwa İnşallah rojên xweş pêşiya min em bêjin. inşallah. û ev dîsa bêhna xwe berdin hepkî mamoste. Em straneka din godar bikim vê carê jî Emîne yît em ê godar bikim bawer dikim. Kerem kin. من كركاني هيا مالي بلنجن خواه سوجي شيلانه سوجي شيلانه من كركاني هيا مالي بلنجن خواه سوجي شيلانه سوجي شيلانه چند گوترم هنه شیلانم شدره چند گوترم هنه شیلانم شدره بلا دهمر بمرن جبوی سیاته بلا دهمر بمرن جبوی سیاته Gava behsa şilandı kün Dıranın xwe düşdinim Behnin astinim Na nikarim bibêjim Gava behsa şilandı kün Dıranın xwe düşdinim Behnin astinim Na nikarim bibêjim Çend gotinim hene Şilanam şdere Çend gotinim hene Şilanam şdere Bila dehme bümrün Jiboy siyate Bila dehmer bümrün Jiboy siyate Bila dehmer bümrün Jiboy siyate Bila dehmer bümrün Jiboy Saat xweş, mala wava gelek spas dikim. Belê em dewam bikin mamoste em sohbeta xwe dewam bikin. Mamoste êdî di vê heyamê de me behsa eydên berê me kir. Berê em diçûn mala hevdû mamoste.
روجا عيدة أم بمال أم دقريان أنا كم جن أم دشن باهفدو لقيت مديا جواكي كتير ناف جيانامه تلفون استمدية herkes سرس بدماكو مثلا سرس برابمكو تلفونام دجا مساجة Evet. مساجين عيدة Evet. ومساجين قشتي از بيجم يعني بحركتك مساج دشيني Herkes. همو herkes يراز بيجم عالیه و مسئله چه فکری ما مستا يعني ایدی ام عیدا هفدو چها پیروز بکن اره تلفون هي ام ایدی هفدو جناگن ام بمساجان عیدا هفدو پیروز بکن بله. يعني مهم ده مسألة ده بقيمة كي جانك كو ام عيدا هفدو پیروز بکن برای وقتی تلفن هند کم بون قیمته و مساجه هبون نفس أنا كان معي بس أنا براستي جبوجو وقتها برسواح مكابدة وقت اشترنامين وأوجي وقتها دشينن نب طيبتي جبوتا خصوصي دشينن وكم تشابجن بفورماليته يعني سرادان جهر كثيرة دشينه يعني ايجو جواب بده برا جواب بده كيفاي به برا جواب بده يعني تشكي قوم بولا باشه يا نه باشه ام نكارن تشكي بيجن يعني نه حد ما كيفاي جوي حوالي هاد برا مساج جواب يازكي اما خو مجبور نبينه يعني نبي از مجبور برسفاح مكابدم او جزانه جو يعني ولو اوتوماتيك جوارح مكارشيان دي جوانا كارش خور هنا كابنا قنه ايجو محبته و زياده به كاري برسفا بده اما تبي ولا از مجبور جوابح مكابدم نا وهناك هفال ودوست وجيران وهوكر هبنت كاري بطيبتي مساج بتلفون جواره بشينه تبي ولا زانا الوان بقارن وقت نينه بلكي نكارن جواب بدن نه مساعده بن كاري مساج جوار بشينه اما بشكل كي جو فهم بكن جو بطيبتي مجواره شانديه جانا ولو حيلا يعني bu şahsa ki mesaj bir şeyini baştırır باشه böyle daha çetin yani durum edeyast ki baş yani bayramınız kutlu olsun cejna mübarek bir piroz be yani yaz keji başı yaz ne keji başı bağlı niyete uya be ola kesir hassiz nak ليش قاسم تلفوني هفدو بكن ام هرن جم هف ام كرمان شي ما مالباطام الحمد لله بير زيدنا فرحه يعني دماكم دس تلفونهم بكن شي خلاص شي نابن خلاص نابن وتشكي ديجي يعني نمال باتني روشنبيره مهنه مزنه مهنه روسبي هنا ريسبي هنا حوالين مهنه مشايخ هنا السيدا هنا مله هنا هرن زيارته و يعني نه اله مال باتنه يعني برا ولد ناف جواكيه ده وك غير كاتدي hiç nasakının düşünüten bera ev roja peşi duasya karış xor plan keçeke roje peşi nezik roje dua dur roje siya heri dur kurış xor plan keçeke o kefa xaya ama çıka her ayde hev çıka bgerin je mali despekin ş akraba despekin go xalas bun ja derece duasya akraba hana حتى بالجانا بمحل هذا مثلا ولو هناك اختيار هنا اصلا كان كارج مالي در كيفن نتشكي من اجي هم زي توربك شكر يعني كاسك شكر بكرم جيره وببم يعني تشكي ماسترجي بدها خوشتره اما وي شكل ثاني يجي ببي وبذاتن جبو شو دل خوشكرنا شو عيد ذاتن دل شادي ودل خوشكرنا هم ودلته خوش بي وهم جيت دل خلقي خوش بك İşte o dil hoşgörün zarokun, ixtiyarın, pirekin, akrabanı, astengin yani bira kebebe o imkanavi çune bike hebe. O ama jibo mesela bejin akrabavi ilciki durun, bacarın ola hem ayda ve vagerim gelik masraf bikim o gelik evci hinki zahmet yani nahu cevena evlo jib telefona. Telefona. Telefona ji kefan gelkite. هنا كان مثلا أقرباء وقتهم العيد الوان دقرن شخا كيف أنت يعني كيف أنت بالك شو معناك جمعنا عيدة كيف خوش كرنا بله يعني زاروك شي مد بين ما مصطفى دماكم مثلا تلفوني خزمه خونكن حوالين خونكن ام تلفوني مزنين خونكن يعني ام بچن تعطيل انجي ما مصطفى ليسام كان تلفون بكن ليسام كان سروان بكفن يعني بهر اواي ايكو تقازكو خبكينه مزنين خو مالباتا خو حوالين خو كارن خبكينن محقق لأيدي كزاروك بين روجا عيدية دبتلانية ده زاروك شنو بر بحر ياز بيجم مثلا وك ميناك از بدم ججنا ما يعني زاروك نزارك وججن شيء نابينه يعني ايدي جلك زاروك ججن وك تعطيله وك بتلانية دبينن
Yani ev hişmende jî hediye di nav gel de belav dibe. بله Ere yani ez fam dikim yani izna mirov keme ediyem pîrek jî izlam jem her tim dixebitin karobarên me zêde ye. Lê ay çî ji bo kan werin cem hevdû. Yani di ay de jî alîkarî piştevanî gelek mühîm e mamoste. Em çiqal ba hevdû bin, em alî hevdû bikin, em li malên hevdû bigerin. Ew qas bi qîmet e ez bêjim ne wisa. بخيرا بله چون بخيرا وي گري زاروكينگي جي تلفونا و جي اكرانا و جي تلفزيونا جي دور دكevin وقتی گو و ایجا وقتی کیفان وری بوی گره لخوشاو هری هر گو به تحتیلک هفته سونیک و به کام دی سهرن یعنی و چاویل و ریبه و اف سببه گو دچن hani belki جبوگو devamlı شغل insan çaviyle tahtileke او جي بتشكي يعني حقلينا فقط ام معناه ججنه معناه عيده ام نهلن جوان دابه peşiyem bu hep cibinin o rojete vala ma her Ne wisa. teşekkür ederim her serbest. Saat xweş mamoste. İnşallah program be mînak ekuma temaşa bikin jî bi tatilan de bin jî bera telefonî mezne xwe bikin dê bavên xwe kalkê xwe pîta Ciye xwe tahtile bikin. jî hinek hebin her cemwan. Ne wisa. Ew jî firsandeke mezine birastî mamoste ji bo em hevdû bibînin. İca mamoste di cejin de mesela tî jî te gavadin te bahsa zarokatiya xwe kir. Tiştekeye ku lo tê bîrate tiştekê taybet ez bêjim tiştekê cuda di zarokatiya te de Tişkî cejnê de mesela yani li herêma me li her gundî li her bajarî kem neşopiyên cûr bi cûr hene. Dixwazim li ser wan jî hepkî biseknim. Yani tişkî wilo cuda em be dehşeme de maye pir nayê bîra me ama mesela cana Mesela ew kevçî wek mînak te da weya pir kevçî tê bîra me. Belê erê. Me bixwe me istemal Ew tiştekî cuda bû em belê. hingî zarok bûn em hişeme ne li xwarinê bû. Yani em neçûn me xwarin netxwar me şekirê xwe şemel ser şekir bû. Belê. Ama mezin tê bîra me ne li her deverî li hinek gunda û lo kevçî wan bêrîka wan de û ji bêrîka xwe dernet xistin û cana jê mesela wextê em diçûn cihê dûr mehela zarekê wan diketin pêşiya me ew qaşekir mekrê me ji me distin wek got ava salkê li boşê herî Taba salkê. herê tabi yani ji me re ew şekir ew poşetê şekir her tişt bû. Ne wisa. Oca yani teverê malê û şekir tehewqa gerê mal tek tek fakat ew tavate li boşê çû eyn wekî ştiyê got bi şixolê salkê û maaşê xwe nestêne wisa zora me diçû. Belê sağ xweş mamoste. Yani meselî de behs kir mamoste serês bê li gundan ez bêjim anka ne tenê gundan li bajaran jî roja aydê roja ku roja awil tiştek awilî em dikin nimêja aydê ye. Belê. Yani nimêja aydê hem ji bo olê me ez bêjim hem jî ji bo kevnin şopiya me tiştekî gelekî giring e. Dixwazim ser vê jî bisektim mamoste. Yani giringiya qîmeta roja aydê çi ye di İslamiyetê de li herêma me li welatê me ez bêjim. Li mêja eydê ji xwe destpêka eydê ye. Berî li mêjê Mêje dest bi aydê. li mêj Belê. wek em bêjin start. Belê. Temaçê pê dixît ve eyd dest pê kir û adî jî li wê gundî li wê çewrê mehelê kî hebe ji bo hemû werin cîkî. Hemû cîkî bicivin û yani li mêj jaliyê civakî de jî gelkî muhîm e. Ew yek pişî got civiyan încab hevdû re îbadet bikin. İbadetê got her kes mala xwe bike ayrî wê got werin cem hev bi civakî bi cemaetî bikin xêra wê daha bêtir e ew dido. û jalîkî de jî pişre îmam wextê li mêj ew li mêj neferz e di mezhebê Henîfî de wacib e û di mezhebê me Şafîya de sinnet e û ji li mêjê dê hinkî yani wek li mêjê dîne di rekatin ama di rekata pêşî de heft tekbîr didin di rekata dûa de pênc tekbîr pişî tekbîra îmam dizîvirê wezal wan dike û wezê wa jî xaseten ji bo dilê hevdû xweş bikin hevdû aciz nekin ego ji hevdû qeydandîne li hev werin ser tiştê wilo yani wextê ey cejna qurbanê bê ser şercekirina qurbanê heywana wez û nesîheta dike û pişî got xutbe xelas kir li hêl wê derê berî got li gund mal me bigerin berî got cemaet bela bibe bi destê hevdû digirin hinek bi destê hev digirin hinek çin rûyê hev piştî wê nexweşiyê li cîna jî dest jî tekrar kirin terk kirin ama
إلا هي بشكل كي كز درنا كذي عيدا هفدود كان حتى هناك زو درد كاتن بوادة غايدين لهنا قندا درد كفن ما ناس لو سامي هرن مالي هفدو نحو جاز بمينم مثلا گندان ماموستا زلام به هفر دگرن یا بله ایجا پاشی ناچند با مالی هفدو تنه پیرک دچنه ساتشته کو از زانه بشتيقو يعني وقت زماني ما بشتيقو حمي بهفدور دقاريان بله بشتيقو هر كس مالي خدرونشتن يقو هفالي هف نزيكي هف با ما تقو كام هرن ديسا مالوان اجام دچون رونشتن نجبو يعني ام بقارن ام دچون اجبو صحبت اجبو اجبو شبه كاخو بكن جو چاي كي وخن قهوه كي وخن و گودبو نیرو پشتی نیرو جا پیرک آدست بید کرد چقا به من نخوش بو يعني هات مال گودیا من المالی با يعني ام زاروک حقیقتا مال بده خوش بو و دگو اشتاد شویم بیجن عیده حتی دف جبل گول مالی با و رازایی باجی معاجز بو يعني زاروك هرتم او كيوان شيوان لسر دياوانا ده نفسها يعني بده جرك المالي بي اري والباوان بقى اري بافش بو تدي دوام لنا المالي المال درve شوي هي وقال كي ولو دچاوي زاروك دنا اما گودن المال با يعني وقو مال تنبا يعني كيم بله بله عاجز بو اللي فقط تدي اوجي مجبور تشون جمع حوالي خد گريان به دوره و جا پشت هاتن مالی می جا پیره که هنگی daha مثلا بیشن وقت دستان لبردری نت سکندی چون مالی هف درونشتن جمره بردري ترناكا که چه کریه كيفن هندرو و عادت کواجی که چه کربت خوازه بدهوات تعم بکن به کا چاوه يعني شيراني ام چاوا چويا كاش قرنام تام بكن كاش قرنام تعم بکن یا جی ایگو تن براق کنه کاتا چه کریه مثلا وام بيرك حزدكن ما مصر شي حزدكن يعني كنت تشتكن بك مشاني حوالي خو شانی بدن بدن و بعجبین اره. و کیفان پرته یا جی تشکی جدا چه کرن به کا تعریفای بدمه بله اینکه ولو صحبته و دوام دکرن يعني هر مالك حتى مغرب انجا خلاص بو بله اسلام مدني في ساعته ده هركي يعني ام كارم بيجن بيرك بيتر تاع عايده دستين ما تشوا مصر بيرك هم زلام لسر نقام عايده هبدو بيرو ذكروا بلاو دبن هم زحمتي يجي قال كي دستين جبري عيد دس بيدكن تميزياوي حاضر كرناوي تشكرنا خوارني باقش كرنا هر تشتي جلي زاروكا حنا دست زاروكا دكرن حنك ما مصر اللي هن هرمان عادتك اوسعيه لا مثلا هيك حاجه نذكر جانا زوري اصدقاء دوم مثلا خشكي مواندهات دستي محنا كنا اسبيد راو از يعني تستكرو كاجي لا تنكتشك دستي كروكو كاتشكاتر ده روجا ايفارا veya مقات نبي يستبو مثلا ما واو لا مقات نبي يستبو نهاد بيرامج نهاد بيرام اما باسات شتي وسات هبو يعني هيجي هي هيجي ما كاتشكي ما بتشوك مثلا هيجي دستي خو حنادكن كرك نهانكي تركنا اما هو خابن ما تفته بيرام مصر قدام هركس اظن بونا مخابن ابجي كماسيه كامي الجندا بر نال جند كيجيم ده بازا جندام قريان يعني عادة قالك صار حنا ذكرن فرايد حنا ذكرن وسبه اي جند حمك هذا سي خوشاني هفدوتا ايغو شكل شيء ناكي صورتر كيجان كي صورتر كي شكل شكريه وجا دام بر هفدو سالا وري اجيز جبنا چيكم عيدا وري اجيز جبنا چيكم اوجي يعني تبيرام حنا جي تشكيلو ناف زاروك هذا پرولو کل جانک بود کت هی جانک بود کت جوارت تشکی خوش ام خوش بیناوی جی و چکاوی جز پر عاجز بو تحزنت كده نه فقط جانا ولو حنکی آجی بزوره اشته بمدان کرن جبول ده يعني اوجي هر تشته زاروك حاضري امي هر وانا تشتي كباني يعني الناس يعني انا تبيرام بروجرام بواندات يعني وچاخه ما بير ندبر فقط انا گوته بیرام طبیعی نفوش بوگو قربالغ بو عالی هفت کرن يعني دنت هني بو بله كچكوي هبون مزون بون جانا مثلا بين كچكتنا جگوند هناك دهاتن عاليوان عالي كاريه هفدود كرن يعني كبان شغل مالك كباني وكتشن عذاب از بيجي بله عالي هفدود كرن وبارجيا عايدت كرن وقارن دخارنا خوركان آمادت كرن نکاری جزلام جی یاردم دخواستم باید کردن و کشاندن آوه و نظام تشته ولو زلام جی علی وقت. ایجا پیشتنی روزی ما مستوخته دچون عیده هفدو شخوی صحبت بکم ما مسته. شخوی يعني حول دانه خیرتك مازن دانش با عیده. اوجی حقیقان يعني. بله. يعني دکانم بیشتر عیده ده بری عیده اره پیرک پر زحمتی دکشینن.
تعماجي ليه طعمايج هي نفسها يعني حقيقة والله مقالكم جوا برسنا مزانن والله ما مستا يعني تعماوي لسر مدي عجباكي شجبو في مثلا قالك ديمنن لو جرينك و خوش تپار بکرن يعني دماغو عيت نزيك تبل ولاته ما هم دست باقجيت كن بله هم دست باجات هم وجوي تكمل باقجية لذات وذوقية دستينن يعني كيف هوتك أري هم بيجن هم ما مستا يعني بالا ما باقج دبا منود بن ام جلين نوش خورا دكرن ام حاضريا عيدة دكن ام شيراني تشيتكن يعني ام بحثا قلت كن لي ما مستا بحثا باجاران جي بكن باجار جيت اللي باجاران حاضرين شاواتي كرن الباجار يعني مثلا جديسا باجار باقجي زورتر ما مستا اللي كنت خوشتر ببراسيم هر در مدشوشت او براحت بو انا كان ودو دابون اردود انا كان باجار ما مستا حفتاك جي خلاص نابه حاضريا رمضان لدي ساجي خوشه لم لسر باجار جاب كي بسكن باجار حاضرين شاواتي كرن عيني بعد دقندا تشي تكرن باجار جي ايجو يعني هنكي ارتباطات خو باقرباء قد نكر ببيركي خو قالكي خو قد نكر بعادتي وانستاند من الورجي دوام دكي فرقاوي افا حوشتنيه حوشتني تنور اشتر بيج ام دابا هي مخابن يعني فرن هي وهرناني خوش فرن بكري خارني خدي ساد المتفاقه تشيت يعني ديسا عيني تشتر ديسا تميزيا خد كي بلكي بوياختنا بجانا لقندا سال بسال بوياخت كرن يعني هر دهش بري عيدة نوسا دهش العيدة بري عيدة بوياخت كرن جبو صوبة بو بيست كر توز قالك بو اما الباجارة تشتي ولن اما ديسا جي ولو هيجان وكل جانك نبقاسي قندا جيبه چونكي قندا حمكا هفدو ديت يعني بيتشد كرن او هيجان لوي مالتنا بالمالا دي هب لقندان ام زوزو دكيشن هفدو ما مستا مثل زاروكاتيام تي بيرامن دماكو از عيدي از دچوم گوند پر كيفام دات ما مستا يعني نها بيركام كالكم جما تماشت كن بوان رايت خوشتر در باست بو لغوري من لي ابش من فر عجب دهات حتى كو ام شخو راد بو عيد خلاص تبو وام زاروك بون يعني بيشتن ميجا عيدي مال دغريان مثل جمنا پر عجب دهات لورا الباجار نو ساي ما مستا ايكو تشن ميجا خدتشن لايكو تشن جمع دوش بيشتني رو دس بغريتكن سبيزوهر يعني بغيد ارز هي نمرانا بنا مجلي خو خنا كري تشاجلا وهبو يعني الباجاران تبي تشتني كاربكي نا لقنداش خو جويك دخود ما برايبو نفسه اذا حتى كان يعني اوجي ربانو برفديد كرد وسط خود مامه وملجم قنديجي يعني قنديش خو او قرا خو وعيد بيش كيتكرن قراقرجي يعني حنك بهفدود كرن وشكرت ارزان كريه ايراني كريه عراقي ونظام تشو فلان تما خابان دي مساجن والحنك لهفدود كرن شخو جويك دخود مابا وقو اوصل عيد شو عيداوي يخلص قد مش يعني اللي قلت هري جرين كمرة وزر سريس به زورابه شخوت يعني او خومان اجي كام بو يعني بلكي نايبيرام جاركي دجاره بلكي يك تخوده مابه چونكي گزاروك شيارد بو دس بغارت مش يارد بو يعني تبدا جاك شو مرة لخوده بمن ما مست يعني تبعنا عيد نامين اللي قلنا بيجم راسته ساعات خوش ما مست صحبتك خوش ببراسي ام خوش در باستكن لمستان كادون گودار بكن كرمكن بجارش پروین حسینی كرمكن باوشت کنایار من شبولی شد باوشت کنایار دم کناره مستو به قرایار
deme kenarı mestub قرار من شبولی شد باوشت کنار دم کنارت مستو به قرار تو بای سرکشی ناکوی تاداو تو بای سرکشی ناکوی تاداو تا بمرات بگیرم عزیز حالا کی بتاو تا بمرات بگیرم نازدار حالا کی بتاو من دریای بیرنگ تو آسمانی گشت من دریای بیرنگ تو آسمانی گشت شینای تو یا گردوم باوش شینای تو یا گردوم باوش من دریای بیرنگ تو آسمانی گشت شینای تو یا گردوم باوش تو بای سرکشی ناکوی داداو تو بای سرکشی ناکوی داداو تا بمرات بگیرم عزیز حالا کی بتاو تا بمرات بگیرم نازدار حالا کی بتاو ساعت خوش پروین مالات آوا گلک سپاس دکم دسته صعبه ملی ماموستم دوام بکن ام بحثا ججنين ولاتي خودكن لانها قالك كاس شي مجدر ولات تماشت كاش فرنسا لالمانيا جي السويد جي انجلترا قالك كاس ولاتي ما شاء الله لهر دايره ماموستا وما تماشى جيتكن واوجي لورا ججنا رمضان بيروز دكن براستي حقا جي ماموستا لغوري نرينامن ايكو ولاتين مين ايكو الدربه ماموستا بيتر تنجم هفدو بيتر ججنج بوان لغوري نرينامن لغوري فكرامن جبوان بقيمة ترى ماموستا لو راج ولاتي خدورن مثلا وكما نكارن هرد مزقفتان نميجا عايدة بكن نكارن بمال بقرن لو را لوراهن تشقى دخنا يعني دماك المال بجيبن بردنك جيبن جيدا يعني بوليس تي مالا وانا زوسا بيجم يعني الولاتي ما تشتكوا ساتنا يعني لعايدة يجي قلبالك شي بيجي مثلا بيجن عايدة لو را عايدة ميا للدرولات ايكو درولات تيجين اوجي خورا جانا جيا عمادت كن تنجم هفدو اوجي كيفنا شوبيكه خوشه نا اوجي ما تماشت كن تيج بوانش بيجي ما مستبرة او لتشبال داربن عايدة خوتشاوا بيروز بكن انا كازاروكي وانجي اوجي دوري ولاتي خونه عايدين لتركيا جنابينن ام حبكي دخوازن از حبكي دخوازن بحثا وانجي بكن براستي بله جبوغم لقالك جيا عيد ماكريه الغريبية جمع بر عيد كرنا مثلا ميناك وكمل اسطنبول خندكار بون اسطنبول جمع بوك كان بيجن دولات كيه بله بله لور جي مثلا يكي جو اقرباء وناس حمكا خل هفدود قرد وقت بلكي الفيدر جي فيدر بهتر خل بالغ شدبو بله يعني مالي مثلا اقرباء ما بربون قودبو عيد ام محمد وشون بلكي تدي مالي وقال كي مساعد بون اما جماعات جروب ام الماليه حدود قاريان واجي عين وقت بالمملكه تشيت كرن الورجي او چاندو كرن جوبي دوام دكرن و فرقه ويدري اوفر منادي ديت يعني خالتي كيما بون خال بون ام دقاريان يعني لدي ساجة مثلا ما مسلسل بيد تشن ميجا عايدة مزقفتك يكون ملا بانك ده تنيا لور مخابن بالي اجا يعني مزقفتها
لا وكل تركيا ولاته مسلمان از بيجم الچینه جی حواله ما یگو عید کردن بحث کردن شخو هی زحمتتر yani دمال گود هاتن جمع hemen bir şekilde ki bidizi ya sernave tesisatçı sernave yeki dişan kav dve male de xeyre çirkin يعني نكر مقالبه ne kadar mukarraba هذا خير لورا لورا belki Avrupa behtir naha belki serbestliğe düşün cemhev yani fakat tişki ule he yani go tişki hoş em kabul bikin be hoş he و مهمه گرینگه ام تشتر جسمه به ام دوام بکن ام البنده مهنه کبن گو ام دوام بکن yani ده اف چیه عادته و ام ترک بکن و نظام چیه نه مادم کفام جر دهات وقتی زاروکتیامته بیرامه ام به اورو چقا خوش بون o zaman gereken var oje hoş emlikubin bidominin بقدر imkan yani Almanya Avrupa devleti cüda cüda camiye vahane lur behter hevdu kom dikin hatta camiye bajara memleketa mesela bir ev camiye Türkiye ev camiye Mısır ev camiye çikel urji hevdu digirin çünkü adete var دجيفن نفسها دجيفن ego için vur görev jitkirin bahs dikirin yani ayde xwadisa vak adete me belki illahit bikenek yani em bejin tişte gol ver çeydibun belki imkana vantine ama tişte de sevan dahat ligorgo ew dibêjin yani dikirin û wekî dî jî ne memleketê me dewletê me tenê hevalê me mesela Arab hene ji Sûriye hene ji Suudî hene ji Misrê hene ji Iraqê hene em ji wa jî dipirsin mesela eydê we çawan e yani ne dûrî hevin dîse akraba ziyareta mezina ziyareta dostê xwe cîranê xwe em şekir didin ewa ew qehwê xurmê didin hevdû mesela em çay Avrupa'ya kültürel çay pırtını ne sama qehwê ew lûr qehwe yani qehwe ikramı mesela nav araba qehwe û xurme nav araba böyle qehwe wa jî xasiyê buwan ve mesela qehwe Kuveytê jir dibêjin yani illahî ikram heye yani çeşide ikramı, tipe ikramı, cüre ikramı da giş dibin. Fakat ikram aynı ikramı. Ya xwarine, yani çand aynı yani çand aynı. Çand aynı yani şekle çande cüda dibe ama disa çand aynı yani ikramı. Böyle. هناك بقهوة هناك بشاي هناك بالشكر هناك باللقوم هناك بباستا هناك بقلوة هناك بتعطلية جواري واتشبه yani dinav Müslüman demek ki çend vak sütun hene jbu ayde ev sütun dinav Müslüman hemmika de hene limeja ayde u ikram u ger u ev kelecan u heyecana dinav malbat ede yani emliki can valati beji mamosta hocam böyle em cejna xok dikarim piroz bikin em dikarim warim ba hevdu şko de Müslümantiye de İslamiyete de aheri gring eve nefsa mamosta ne tane de ayde de yani vakit dincem diste hevdu bikin em ali hevdu bikin yani piştevani ve alikari şko dineme de her tim em de bejin yani programı kodaji pır giringe icad cejna Ramazan de mamosta ama çava ali hevdu bikin em piştevani ev hişmendi eme çava zede bikin شخوا او روجنجه قولو ام زاروكي خو ام وياجي بابي ما ام علمان دبن يعني لو رأى بشي هشمنديك يعني ام جي زاروكي خو بعلمينن مثلا وقت جيران كي ديد قو جيران دي جل زاروكي خور نكري وفهم بك يعني يا امكانا وينينه يا نزاني عيدي الجمه ام هم مسلمان ام ناوي چانده ام مزن بونه ام زانن قو بيرا عيدي دبي زاني لگور نکه demek ki imkanaviti ne? Bir şekilde ki go rencide ne be? Bir şekilde ki go dileği ne mene? Vak hediye ki mere takdim bike, cilek izdar ki bike. Carna mesela poşetek erzak mere dene berderi u bazı mali bera ne bileyim belki. Ya jü takım elbise ki baveş ezarok. Jbo dilevan çebi. Jbo beraber hoşuna kevin. Ya jü öyle canacı mesela go هناك جيران مثلا عزت وأونراوا أو جكاوا ناهل جري فقير جيبن ناخذن جو جيرانه ما بيبحثي وقت تبوينا زانه به حتى اشتواري برا او زمان نهي لجو بيبحثي شكله دانه قالكن
بله Ya şekilde dane gelirken bir ev hediye mesela hediye kes bir hediye rencide nabe peygamberime نه yani tavsiye hediye kiriye kifayı pırjı hediye rahatiye didaji u ego hediye didane jî distent yani yekî şer ser digot cübbe xwe ebayê xwe jê dikir û lê dikir بله yani gu hediye işler. Dolayısıyla yani ev alîkarî û bi navê hediye û bi navê em bêjin bi şiklekî dî alîkarî gu em zanibin yani muhtace gerek em bikin wextê imkanê me hebe. لی شاشی ما چنه زانی ما مثلا مگوتنا تا خود کر ام در رمضان ده مها رمضان ده مها روزی ده حتی کجستم تیم عالی هفدود کن اکو حوجداریان ون هنم دچین باروان ام کورکان دبن ام پرددن به هر آوایی حتی کجستم واره لدما کو مها روزی خلاص دبن وانتشتان جبیر دکن yani mesela hatta daviya Ramazan em ser vantiştan em geleki sekinin em vakt daviya hafta az bejim le pişti rojiye mixabin em jbir dikin Em dibin wek berê. yani ere em dibe vak bere yani meha rojiye ere fırsandeke mazine di meha rojiye de hişmendiya me zêde dibe em betir dixwazin bibin mînak le pişti rojî xelas be mamoste sanki weke jiyaneka nû dîsa dest pê dike em her tişî jbir dikin em alî hevdû nakin em heta cîranên xwe jbir dikin mamoste yani mixabin meha rojiyê wek heyata me û eyd wek axiretê ego heyata wî Ayet vak ahiret ego heyata wî wek rojiyê derbas bê bi sebra ser birçîbûnê û di hebûnê de şükür bike bi şevê xwe bi ihya bike bi îbadet û alîkariya însana bike yani heyata xwe hemikî bik wekê rojiyê wekir wek rojiyê axireta dibê wek eydê yani axireta wê xweş bê ve kêfayî cî bê ama got heyata xwe bike wek eydê yani kêfa xwe meyzêne û nefsayê hewayê çi bixwaze wê nabike Mînaka ka xweş bi rastî mamoste jiyana me bera weke rojiyê be bere weke rojiyê bê Axireta me weke axireta me bere- wek eydê bê saat û em heyata xwe bikin wek eydê em xwe bi nefsa xwe berdin çi bixwaze em bikin ew mena wê em ji rebê xwe dûr dikevin got me serê xwe ji rebê xwe nedanî tê serê xwe ji deh rebar deynê wê nefsa te deh rebaş derçêke wê bi her qumarê bilîz xweş e her Iraqê xweş e zoqlî ye her filan tiştî bik her diziyê bik her nizam çi bik tu biyayî dike ama got serê xwe ji rebê xwe deyne tu dibe ebdê xaliq û got te ji serê xwe jêr nedanî tu dibe ebdê deh rebê got sextene û ne rebê dibe nefsama me têk nebe nefsa mamoste ya ji bo wilo yani tiştê got me di Remezanê kir gerek dewam yani ne wek Remezanê jî bê ama bi Remezanê ne de ji bîr kirin yani heta emrê me heye ji xwe sal bi sal Remezan tê bele her Remezan got ji bîr kir û her Remezan werêne bîra wî bele heta got karibê wek Remezanê dewam bike got wext çû ji bîr kir zaten Remezana dî tedî got hat ji bo li heyata me gerek tev de wek Remezanê bê înşallah wê axireta me jî wê wek eyn İnşallah eydê bi Mustafa. kêf û xweşiyê em daide de jî hevdû ji bîr nekin bele herin alî hevdû bikin û cejneka xweş derbas bikin înşallah îcaba mamoste me dîsa bêhna xwe berdin hepkî ez naxwazim te bir batlênim jî Evet. revra îro cejne em ê bi şahiyekê bi staneke xweş em ê dewam bikin kerem kin Rası temele seli haver lele haver lele haver le min da bu berme qese canu can can kurban min da bu berme qese canu can can kurban İro bin doste xwedid le haver lele haver
reşe canu can can kurban Porsoru çaven reşe canu can can kurban Hurik dudrume canu can can kurban Hurik dudrume canu can can kurban Heci yaravi tünele haver lele Jerdu dünyan mahrume canu can can kurban Jerdu dünyan mahrume canu can can hayran kurban Legundime gobendele haver lele Legundime karnune canu can can kurban Legundime gobende canu can can hayran Saat خوش بالا و امینه یید پروین حسینی گلک سپاس دکم دسته ساق به بله ماموس دم صحبت خود دوام بکن پروخته من اما لهری داوی از خوازم لسر مزنه خوشی بسکنم نا گلک اختیار ما مزنه ما تماشت کن بلکی ریاوان پیزارو کیوان از بجم هفیا زارو کیم خانه نها گلک کس لگندال ما تماشت کن گلک تماشوان ما لباجاران ما تماشت کن دخوازم سر به مسئله بسکنم ماموس جانا ام اختیارم خو ام کالکیم خو پیرکام خو مش بیردکن ماموس ام مزنه خو روز پین خو دعايدة دي جاجنة دا مش بيردكن أم تلا تلفوني وان دكن أو أوقاس وكيدنا من سروان ناكفن أم ناتشن باوان يعني جبو بي مسألة تشتفك ما وصل أيدي إمكان جانا دستمة ناكفن مخابن لكو حتى كش دستمة ورا هرتم دستمة لسروان با أوقاس بقيمتها أزبيجم بله راست جاوه مزنمه لچبن گو امکانش دستمه وره گرک موینا بکن يعني جبو لوان نهيلن الحمد لله نفوسي عالية ما هنكي قربالغن يعني مثلا أزنة شموية بريمة هري بريمة عائلة قربالغن أما عائلة جو مثلا بيجن زاركي واهن دكن ودوام لي بالتاني نلباوانن أو ديو باف وقت دبي عيدة يعني دوام لي جعبيوا للرياض زاركي وانا أما جو دبي عيد بهتر يعني شقا أم بيجن بولا بحث نكن نقول نامي ورنجي عجبه يا جماعة سيربريز كي بكن عجبه يعني چونكي عيدة بمحقق رك ورن ما ببين كيجي ولا جموان يعني جيران ليس جابان رأي نفسه ما مثل كوزان بنج راسته يعني زانم نقولنايجي ليس جابه وري إلا هي إمكانك شبه إن شاء الله ويورن وتمام جيرانه ودوسته هرن جمواجي إلا هي جابه وهجي لزاروكاي يعني زاروك دوي شعوري دبن نه يعني خو گره ندم روزی عیده تنه اما گو نکار من وار روزی دی روزی عیده و امکانه و فرصته برای درباس نکن و دیو باوی خو حتی جوار تنه نهیلن امکانه وهابه بعیده ام نکارن ورن جموع بلتام ببره ون ورن جمع نفسه يعني بشكل كي يا او هرن جموع او ورن جموع ام بين وان بين جم خو
وی عیده دو روژا سه روژا به هفدوره او درو سه روژه گو وی انرژی وی کیفه دیده و بلکی 5-6 ماه بوینا پر kefante ne zaman پر کیفانته بو 5-6 ماه شخوره به دوام دکن حتی جارک دیجا گو هنک دی هرنجمون yani Hazriya zarkı xotkin mamosta mesela beri ku zarkan vara beri ayde ku zarkan jwara beji ame varın ame cejna xu behevre derbas bikin bəli. yani bavar dikim pır kefante hazriya zarkı xotkin civan amade dikin xane ku zarkan je hez dikin xane ku zarkan ez bejim amade dikin jwan re yani pır bir kelecan dibim birasti buzdolabı tüce xwarin dikin dibe ki hez dikin hiç hez dike zanın yani mesela em jbir dikin nizam birim mesela per hişçi ya xwahame ew zareke xwe yek bi yek hemû kazanin bi kefan ji çirete ji kuîja rengê cilarete ji kuîja xwarinê rete ji kuîja biharatê rete hemû kazanin û ferqê jî nakin nav zareke xwe yani çend hebin cihê her yekî li bawa cuda ye û muheqqiq hemûka jî hesêb dikin yani haziriya hemûka dikin ku yek tenê nexuyabe cana mesela em di do diçûn bi yadê va besê nala û xezît ew jî hatiba em bê Levan her tim li ser wan em bê gunehin belkî imkana û hatinê nebe telefonî wat ke imkanê xwe çêkin û werin yani heta ji wan tê ji bo li zarok jî duê şiûrê de bin helale got bîr bibin imkan got hiç çê nebû bi telefonê yani bere telefon bikin û wek min got got imkana jî xwe hebe wan jî bêcem xwe hê xweştir çünkü ev tişt telafî wan nînin Xwedê emrê wan dirêj kê dêw bavê me wextê got çûn em çixal xwe xinjî em bê wele kam dîsa gerî werin em xizmetkê ji wan re bikin na çû xelas heta got li vê heyatê bin em imkanê xwe heta ji me werê em çêkin û em herin xizmetkê ji wan re bikin yani ne got em ji wan re jî dua bikin em bê ya Rebbî tu wan muhtacî me nekî yani ne got haşa bera muhtacî xizmeta me bibin em li ser xwe ne em bi dil û can em herin xizmetkê ji wan re bikin em pêşî ji war dua bikin bê ya Rebbî tu wan nexê nav linga me jî tu wan nexê nav piya tu wan muhtacî kesî nekî dewam li ser xwe bin ama ne ji bo yani wêna ji bo em herin bi kêfa xwe em xizmetkê ji wan re bikin bi kêf û eşq ne got ew muhtacîn yani ew kêfa we şefqet û rehmetê û dixwazin zarekê wan wilo heyecanek çê bibe zarekê wî ti karî jî ji wîr nekê yani cana zarokin hene diçin malê jî ti karî nakin rûniştîn ew telefonê ew bîle yani meyzandina zarekê xwe bîle kêfanan tê dibe bera tîşî jî neke mane hinek asteng hene li ser cihê xwe ne bi sala li wa dimeyzênin û di aciziya jî nakin dibe çima dibe zarekê me li ber çavê me ye em wî dibînin kêfanan tê yani ne ji bo xizmet ji bo dêw bav zarok pir bi qîmet mesela Rebbê me çima rojê 5 wexta di bakê me ne eyd ne tehtîl dewamlî tune tehtîl mehtîl tune dewamlî dibe wer 5 wexta tu min tu çê kiriye çi qas te di huzûra xwe dibînim kêfa min tê 5 wexta her huzûra wî ya Rebbî vaz hatim yani mexlûqê wî ne wî em çêkirine Xwedê her daîm dixwaze got em herin huzûra wî û em destê xwe jêr vekin wî em çêkirine kêfa wî pir ji me re tê ne got muhtacê îbadetê me ye ne muhtacê xizmetkê ye ne muhtacê limêjê me û rojiyê me ye ama dixwaze got medhalekî wilo de bibîne got em biyayî dikin em hatine huzûra wî çiqa kêfa Xwedê Teala tê lîba melaîketê xwe behsa me dike divê min emdê min dibînin bida wê got min ser wê erdê ma xiliqan diye bê çi bi kêf tên huzûra min û got nayên Xwedê Teala gelkî bi wan aciz dibe min wî xiliqan diye me her imkan dayîye de rokê nayê serê xwe ji mir nadeyînê rokê nayê huzûra min eyn wê mîsalê bîn ser dêw bav jî dixwazin got zarok yani herin ber çavê wa bibînin kêfa werê zarokî got hiç neçe malê û imkan hebe jî Xwedê Teala imkana îbadetê daye û imkana zarok hebe bêwela ez nayêm çima ez nayêm kêfa min ji war nayê
و او دیو باو چقدر دلش کستی بن چقدر دلوان بهشه رحیوات چونکی سر ده پرچک جواه جبو ولو yani هما هر خابدن نشاندان جی و کیفاوا دلوا خوش بکن پرتشکی خوش İnşallah mamosta. Aydan inşallah. Evet. Eko metemaşet kınha aydan inşallah hoş u rengin u başlar bas bibe. Mukabil oktemen ama mamosta. Gelek spastıkım. Doçent doktor Halil Akçay. Malatava mamosta. Ama Her davi tecrübeci mamosta bu ayde bu cejne. داویه شخوا دعایده ده تشتی گمرد که عیدا عید کرنه پیروز کرنه Bele. از خازم پیشی عیدا دیو باوی خو پیروز بکن Keremkin. اجور سلاوی جوار دشیم و از تیم دستیوان Amci temiz devam mamosta. و جنزیک دوی مرد دست بی عیدا خو برای خو وزارت که و مالباتی و تر دست پیروز کم عیدا خانم آمه زارو که ما و به طایبتی جی کچکامه küçük مریم گوت ناویم نبیجه از ناهی Meryem. وری ماله عیدای جی پیروز به Hem silahı hoş Meryem بله redişeli. اونها و ساعت اغلب لسر تاشتين تماشوانه ما تماشوان جي عيدا وحموكا بيروز به اونها و ساعت لسر تاشتين المالامه ميوان هنه عيداوان جي بيروز به او جي بخيراتنا عيدا خزورم خسوام بيركام خالم آبم مت خالتيك برازي Eko hat biramem هات bejim. بيرامه وجام Eko mecbir kir. گوندی سیتامه بالخصوص زانینگاه ارتوغلو مسلک تاشمه خوجمه جرکتور حتی پرسونل عیدا همو کام پیروز دکن Gelek spas. عیدا باجاره متفده عیدا اکیبا مالباتا ترتا کردی سر ساعت و باش. عیدا و پیروز به يعني ام دبي امولو راح درونن تشتغل نما لبشت بر قالك ولو خدمتك مزن Kibeke mazın heye mamosta. Malavan aba. كارك مزن هي خويدان ددن عيدا حواله ما تبدجي بيروز بمبارك ب امبر كيف خوش بون بحضورها وبهاتنوا وعيدا قليمه عيدا ولاتما عيدا امتي عيدا Hem تمام Müslümanım جيرانما Bele. وبالخصوص ايغونها مثلا تنغاسيه دنا دمن ظلمه دنا كيف واش كستيه قلبي واش كستيه عيدا وانجي بيروز به Bele. Hoda alivan بكي وسيله جو كيفان خوش به و اگر بتفه İnşallah. آشیتی لحر دوره وره میدان چه ببه برا مسلمان بن برا نه مسلمان بن تمام دنیای ده و آشیتی هبه و خوشی هبه کفامه جو خوشی همه زیاده به عیدا همه کاز پیروست Saat hoş mamosta. Evet, hadi Malat razı. ava. Bahatna tezgeleki kef hoş bum. جو راضی برنامه که تیر تجیبو بسایه و بسایه همو استرامبیجن me müzik şeneme az bejim Malat ava mamostan Strambej Emine Yiğit Gelek spastıkım saat hoş Strambej Pervin Hüseyini Gökhan Yiğit Fuat Keskin Hasan Demirkıran Ali Bektaş Malav ava Gelek spastıkım saat hoş Bele bineren aziz meyroji برنامه خو بداوی کر هفته وره امدی سال ورا بنداو بن حتی و دمه بمینن دناف خیر و خوشیه ده خاطره و دماش Nino